General wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatunguranye i Washington yahinduranya inyandiko ndetse n'imvugo zakozwe n'abamubanjirije. Naho ihuriro AFC M23 mu minsi ishize ryiyemeje kongera gusubira cyangwa se gusubukura byeruye intambara irwanamo na FARDC. Iyi ni Irika TV Rwanda, ndabakunda cyane kandi subscribe, like, share ndetse na comment dukomeze kubana. Ebyo wifuza ko twakugezaho ubutaha ubitubwiye muri comment. Inama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo GSM yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Yongeye kugaragaza uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kure nk'ukwezi mu kubahiriza ibisabwa ngo amahoro aboneke cyangwa se ahinde muri aka karere ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Intego nyamukuru yahurije intumwa z'ibi bihugu mu nama ya GSM i Washington yari gusuzuma intambwe zimaze guterwa mu bikorwa bibanziriza gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bishingira ku mushinga wuhuriweho wa CONOPS cyangwa se Concert of Operations wemejwe n'abahagarariye inzego z'ubutasi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2024 hashingiwe ku biganiro bya Rwanda. Ubwo wari ukuriye urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Christian Ndanyuele yemeraga CONOPS yemeranyaga n'u Rwanda ko FDLR ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bw'igihugu cyaho. Siwe gusa kuko n'abayobozi bo mu rwego rwa politike barabyemera. Mu butumwa mu ntumwa za RDC zitabiriye ibiganiro byo ku itariki 21 no kuri 22 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka harimo umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya Kongo rushinzwe ubutasi Brigadier General Patrick Sasanzita umaze igihe gito muri iyi nshingano. Sibyo gusa kuko Brigadier General Sasanzita yanahagarariye igihugu cye mu zindi nama ebyiri z'uru rwego nazo zabereye Washington. Inshuro zose yagaragaje ko General Major Ndanyuele wamubanjirije atarakwiye kwemera ko FDLR ikorera ku butaka bwa Kongo. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 n'ejo hashize. Minisitiri Nduhungirehe yanditse kuri X ati mu nama za GSM zibera i Washington DC umuyobozi w'intumwa za Kongo cyangwa za RDC Patrick Sasanzita ahora avuga ko abajenosideri ba FDLR batabaho ahubwo ko ari urwitwazo u Rwanda rwashyizeho kugira ngo rubone uko rutera u Rwanda igihugu cya Kongo. Nduhungirehe yakomeje avuga ko Brigadier General Sasa yavuze ko iyo aba ari we atari kwemera CONOPS cyangwa se Concert of Operations kandi ko hatari gusinywa amasezerano y'amahoro ya Washington. Amakuru agera kuri Irika TV Rwanda dukesha igihe avuga ko mu cyumba cyabereyemo iyi nama Brigadier General Sasanzita yakomeje kunenga CONOPS kandi afite uburakari bwinshi ayita n'amazina atandukanye. Ibi kandi byarakaje abantu benshi bari bayitabiriye. Umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi yashimangiye ko FDLR iri ku butaka bw'iki gihugu cyabo cya Kongo. Icyo gihe yayisabye kurambika intwaro ikishikiriza leta n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. General Sylvain Ekenge yamenyesheje abarwanyi ba FDLR ko niba tubahiriza iri bwirizwa ingabo za Kongo cyangwa se FARDC zizatangira ibikorwa byo kubagabaho ibitero cyangwa se kubarasaho hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono ku itariki 27 z'ukwezi kwa 6. Igisa n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisa n'ikimaze kuba ingume ndetse n'ingutu kubera ko abayobozi ubwabo ntibumvikana bo mu gisirikare cy'iki gihugu ndetse n'ubuyobozi bwa guverinoma bisa naho bigoranye kugira ngo bahuze ndetse bahurize hamwe. Ibi bikomeza gushyira abaturage mu kangaratete ndetse no mu kaga, bamwe bagata ibyabo abandi bakahasiga ubuzima. Ari nabyo bisa naho ari ihurizo rikomeye ku ngabo z'igihugu cya Kongo
binajyanye no gusenya FDLR bamaze igihe bakorana kandi bitazanaborohera. Ibi bikomeje gushyira abaturage mu kangaratete nk'uko nari maze kubivuga, kuko bigenda birema intambara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo na Wazalendo ikomeje kwifatanya n'ubundi na leta, inashyigikiwe na leta, bikarema intambara ikomeye muri iki gihugu, abaturage bagahunga ndetse bagata ibyabo, bikakomeza kudindiza igihugu. Muri iyo mpamvu rero na M23 AFC M23 byatumye ishyiraho cyangwa se yiyemeje gusubukura byeruye intambara ihanganyemo na FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uruhande rwa Kinshasa n'urwa AFC M23 bongeye gushinjanya kurenga ku masezerano yo kubahiriza agahenge nyuma y'imirwano ikomeye yavuzwe muri byumweru bishize mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC M23, yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka amahoro kandi ko guhera ubu bagiye kujya gusubukura ibitero ndetse bikaze binakomeye kandi cyane. Ibi uyu mugabo bivuga yashimangiye ko bagiye kujya basubirisha igitero cyose, ikindi apana ibya bindi byo kujya bihurira abagatuza. Ibi Patrick Muyaya we umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe imbere y'itangazamakuru yaje gutangaza ndetse ashinja AFC M23 ko ariyo igambirira gutera ndetse no kwataka abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati tuzi urenga ku gahenge kandi tuzi urimo kwica abantu Igoma na Bukavu. Mu minsi ishize mu cyumweru cyabanjirije iki dusoje, imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo yahanganye na AFC M23 mu duce twa Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, yatumye abantu benshi bava mu byabo barahunga. Nk'uko ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibivuga, imirwano yongeye kubura mu gihe mu minsi ishize n'ubundi mu biganiro i Doha muri Qatar, intumwa za AFC M23 na Kinshasa zumvikanye gushyiraho urwego rwo kugenzura yubahirizwa ry'agahenge kumvikanyweho mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, ariko katigeze kanabaho mu by'ukuri, katigeze kanahurizwaho cyangwa se ngo kubahirizwe neza. Ese bizarangira bite iki gihugu cya Kongo gisa n'icyanduye burundu? Ese bizarangira M23 yifashe igisukure cyangwa bizarangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi bayo bavuye kwizima bakumvikana n'uyu mutwe witwaje intwaro urwana uvuga ko uharanira kwishyira ukizana kw'abakongomani bose muri rusange? Reka tubitega amaso. Ndabakunda cyane rero, iyi yari Irika TV Rwanda, mukomeze kubana natwe, dukomeze kubagezaho byinshi bitandukanye. Wifuza kugira ibyo tugezaho wakwandikira iyo nimero yacu ubona kuri screen. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha, ibyiza byose nibyo mbifuriza. Nitwa Kazinda.